Na našoj divnoj planeti u svakom momentu odigrava se milion čudesa. Putujući, otkrićemo magične predele, upoznaćemo drugačije običaje i kulture, bit ćemo zadivljeni pred neverovatnim biljnim i životinjskim vrstama. Planeta puna tajni. Putopisni serijal koji osvetljava skrivene lepote planete Zemlje. Osim ovog našeg ljudskog sveta i dimenzija koju njemu vladaju, postoje mnogi drugi zanimljivi svetovi o kojima retko razmišljamo. Ukoliko se, na primjer, savijemo do Zemlje i zagledamo u detalje, vidjet ćemo koliko je mikrosvet fascinantan i koliko je uzbudljiv svet sitnih bića. A ako pogled usmerimo na drugu stranu, ka nebu, tek tu možemo da otkrijemo stvari koje će nas raspametiti. Idemo na daleki put da upoznamo pojave u koje jedva da možemo da poverujemo. Istraživanje makrosveta nije lako, pogotovo sa ove mrvice koju zovemo Zemlja. Od nekud moramo krenuti, a odlično mesto za početak planetarnog putovanja je astronomska observatorija u Beogradu. Observatorija se nalazi na najvišoj tački u Beogradu na nadmorskoj visini od 250 metara. Profesor Dimitrijević me dočekuje intrigantnim pitanjem. Šta biste rekli kad bi kazao da vremeplov postoji? I to ovde u Beogradu, na astronomskoj observatoriji. Evo, teleskop, to je vremeplov, zahvaljujući čudesnoj osobini sveta u kome živimo. Naime, brzina svetlosti je konačna. To znači, ako bi se sunce sada ugasilo, mi bi i dalje pričali, gledali se i tek posle 8 minuta zavladao bi mrak, atmosfera bi se pretvorila u sneg i led koji bi pao na beživotnu planetu, zato što svetlosti je potrebno da bi prevalila 150 miliona kilometara od Sunca do Zemlje 8 minuta. Znači, kad gledamo Sunce, mi u stvari gledamo u prošlost i to gledamo kako je ono izgledalo pre 8 minuta. Svaku od planeta mi u stvari gledamo sve dalje i dalje u prošlost. Najdalji objekat koji možemo da vidimo golim okom je galaksija Andromeda, udaljena 2 miliona svetlosnih godina. Ako tamo postoji neki astronom sa dovoljno jakim instrumentom, zaključio bi da je Zemlja beživotna, da na njoj nema razuma, da se tu šetaju različite primitivne životinje, jer bi video Zemlju kako je izgledala pre 2 i više miliona godina. Kada upalimo lampu, snop fotona kreće na putovanje fantastičnom brzinom od 300.000 km u sekundi. Kada se gledamo u gledalu, vidimo sebe kakvi smo bili pre jednog maleckog dela sekunde, zato što je svetlosti potrebno vreme da pređe put od očiju do gledala i nazad. Znači da mi uvek vidimo malo mlađu verziju sebe i pretpostavljam lepšu. A kada gledamo neku udaljenu zvezdu, vidimo kako je izgledala pre mnogo godina. Ko zna ko sve gleda nas iz dubina svemira? Možda ti posmatrači vide dinosauruse kako se kreću po zemlji ili trenutke kada je zemlja nastajala. I to je ono što je utešno. Kad svako od nas umre, slika o nama će i dalje putovati svemirom. U tom smislu, mi smo zaista besmrtni. U svemiru su dimenzije takve da teško možemo da ih shvatimo samo razumom i logikom. Veličina vasione je izuzetno velika. Kad govorimo o starosti vasione, na posredan način govorimo i njenoj veličini. Kako sada stvari stoje, veličina vasione je nekih 14-15 milijardi svetlosnih godina. Bez obzira na neverovatnu brzinu, svetlosti bi bilo potrebno oko 90 milijardi godina da dođe sa jednog na drugi kraj svemira, pod uslovom da kraj uopšte postoji.
svemir ne samo da je velik, on je i mnogo star. Znate kad vas neko pita koliko imate godina? E pa slobodno možete da kažete 13 milijardi godina. Toliko je inače star svemir. Pretpostavlja se da je tada nastala sva materija, pa i elementi od kojih smo i mi napravljeni. A kada umremo, ta materija će postati deo nekog drugog bića, nekog lava, mrava, delfina ili ovakvog drveta. I tako se život preleva iz jednog u drugi oblik. I kad mirno stojimo, mi se u stvari krećemo. I to brzinom od oko 1600 km na sat. Tolikom brzinom se Zemlja okreće oko svoje ose. A kada na to dodamo brzinu kojom Zemlja putuje oko Sunca, što iznosi 30 km u sekundi, pa brzinu kojom naša galaksija rotira i juri kroz svemir, shvatamo da smo mi veliki svemirski putnici. Kada gledamo ka nebu, zapažamo razne boje, plavu, belu, žutu. Ali kada bi neki slikar hteo da naslika dominantnu boju u svemiru, trebala bi mu uglavnom jedna boja. Što se boje vasione tiče, ona je svakako crna i kad pogledamo noćno nebo, dominantno je odsustvo i svetlosti i boje. To je ono što se tiče golog oka. Dakle, naše oko posmatra svet u jednom veoma uskom pojasu elektromagnetnog zračenja koji nazivamo svetlost. Ali levo i desno od toga, duž elektromagnetnog spektra, vasiona nam se prikazuje različitim koloritom. Od radiotalasa, infracrvene svetlosti, ultraljubičasti, X zraka, gama zraka. Pored toga što je crna, vasiona je mesto koje nije za zimogrožljive. Za vasionu možemo reći da je veoma hladna. Pre svega treba imati u vidu da je to prazan prostor, odnosno vakum, i kad govorimo o temperaturi, nju ćemo razumeti na jedan drugačiji način od onoga što mi svakodnevno pod tim razumemo kada, recimo, osjećamo na svojoj koži promenu temperature. U svakom slučaju, temperatura je tik iznad apsolutne nule. Nešto malo manje od 3 Kelvina je neka opšta temperatura vasione. Naravno, pojedinačno izolovana mesta u vasioni, kao što su recimo zvezde, na primjer, su izuzetno vrele i one mogu dostići izuzetno visoke temperature. Koliko sada znamo o vasioni? Zamislite da krećete peške na put oko sveta. Odškrinuli ste vrata i napravili prvi korak. Toliko smo ga istražili. Mi ljudi smo zaista smešna vrsta. Smatramo da smo superiorni u odnosu na druga bića, da smo prosvećeni i mnogo pametni, a ne znamo odgovore na ključna pitanja. Kako je sve ovo nastalo? Ovaj neverovatni prostor u kojem živimo. Da li je svemir beskonačan? Smatra se da se čovek od drugih bića razlikuje po svesnosti. Da li to znači da ljudska vrsta ima neku posebnu svrhu ili zadatak? I pitanje koje je možda i najintrigantnije. Život van naše planete. Da li postoji? Da mogu da biram da mi se otkrije samo jedna velika tajna univerzuma, tražio bih da saznam da li postoji i kakvi su ti vanzemaljci. Šta rade, kako izgledaju, da li su inteligentni ili su kao mi, ljudi, pomalo glupkasti. Procene samo broja planeta nalik Zemlji se kreću u intervalu od 10 do 70 milijardi samo u Mlečnom putu, tako da jasno je da habitata potencijalnih za život postoji jako mnogo. Život verovatno mnogo rašireniji u svemiru nego što se nama to naivno može činiti. Moje neko mišljenje, a mislim da je to neki cenzus koji vlada u naučnoj zajednici, da jednostavan život postoji u svemiru, mada ga mi nismo za sada, da kažemo, detektovali, dok ovaj neki napredniji oblik života, kao neke, recimo, civilizacije koje mogu da komuniciraju kao mi, na primjer, radiotalasima ili na neki drugi način nama nepoznat, to je za sad neka misterija. Zamislite kakva bi to bila vest kada bismo otkrili da nismo sami u ovoj vasioni. Pitanje je samo da li su to komšije sa kojima možemo da se družimo ili takvi da je bolje da im se ne javljamo. Pitanje je da li bi upoznavanje sa vanzemaljcima bilo dobro za ljudsku rasu. Ako bi se vanzemaljci prema nama ponašali kao mi prema životinjama, ljudi se ne bi dobro proveli.
Posmatrajući neke neobične životinje sa naše planete, ne verujem da ćemo se iznenaditi kada budemo upoznali vanzemaljce. Dok gledam u nebo, razmišljam šta bih rekao pri prvom susretu sa vanzemaljcem i da li bi sa ponosom ili sa stidom rekao ja sam čovek. Žao mi je što verovatno nikada neću videti vanzemaljce, ali tešim se time da sam u životu upoznao mnogo ljudi koji izgledaju i ponašaju se kao da nisu s ove planete. Možda je tačna i ona teorija po kojoj smo mi ljudi u stvari vanzemaljci koji su davno došli na planetu Zemlju. Kakvi su uslovi potrebni za razvoj života i kako ga možemo detektovati? Ono što je bitno za život na egzoplanetama jeste da je temperatura povoljna da voda bude u tečnom stanju. Ako pričamo o životu zasnovanom na vodi, što je ono što mi vidimo oko sebe i za sad ne znamo da li je moguće da postoji život zasnovan na nekom drugom, da kažem, rastvaraču. Znamo na osnovu zračenja sa zvezde kolika je temperatura na određenim daljinama od zvezde, pa i na toj daljini na kojoj se planeta nalazi. I na osnovu toga možemo da kažemo da li je planeta slična Zemlji ili nije. Bar jedna stvar je jako lako ustanoviti sa velikih udaljenosti, a to je da je atmosfera Zemlje jako daleko od stanja hemijske ravnoteže. U atmosferi Zemlje, kao što znamo, imamo 20% slobodnog kiseonika, što je potpuno neobjašnjivo i neočekivano sa stanovišta nežive planetološke, geološke, hemijske evolucije materije, zato što kiseonik je drugi najagresivniji, najopasniji hemijski element u periodnom sistemu koji se ostavljen sam sebi apsolutno i vrlo agresivno vezuje u ujedinjenja i nikada ne ostaje u slobodnom obliku. A kad vi vidite negde slobodan kiseonik u atmosferi, to je dobar indikator. Drugi biomarker jeste metan, dakle CH4, najjednostavniji ugljovodonik, je detektovan u atmosferi Marsa u jako maloj koncentraciji, ali problem jeste u tome što, dakle, i na Zemlji sav metan koji postoji u atmosferi ima ga jako malo, ali sav potiče od živih bića, prevashodno od preživara, preciznije od bakterija koje žive u cevnom traktu preživara. Ako i postoji, jedan od načina na koji možemo da ga prepoznamo, svakako nije neposredan, bar se to u ovim okolnostima čini. Dakle, ako postoji razvijena civilizacija negde u Vasioni, pretpostavljamo da se razvijala na sličan način kao i mi na Zemlji, da je ovladala radiotehnikom, odnosno sposobnošću da emituje bilo kao kod nas, recimo, difuzni program. Dakle, mi ne šaljemo u Vasionu naše radiotalase i televizijski program i slično s namerom da se sa nekim, da neko to vidi, i oni tako mogu na neki način svoj radio šum da emituju, pa mi prepoznavši u takvoj, da kažemo, netipičnoj radio emisiji nekakvi pattern, nekakvu strukturu, da pretpostavimo da se u delu koji posmatramo nalazi neka takva civilizacija. S druge strane, to mogu biti i ciljane radio poruke, kao što je recimo u okviru SETI programa koji se time bavio, su bile svojevremeno slati radio signali, radio plutuni u vasionski prostor, u nadi da će u nekoj budućnosti, kada ti signali stignu do nekog potencijalno nastanjenog sveta, i to sveta nastanjenog civilizacijom slično našo, jer ako na toj, recimo, planeti žive protozoje, mikrobi ili, ne znam, krave i dinosaurusi, šta vredi što kroz njih prolaze naši radiotalasi ako oni ne mogu da ih prime na ispravan način, odnosno da ih detektuju. Kada uporedimo bezbrojne planete koje su puste i na kojima nema života i našu na kojoj raste sve ovo i na kojoj postoje bubamare, lavovi, tigrovi, slonovi, talasi, planine, puževi, bubamare, kornjače, onda shvatimo koliko je život na našoj planeti bujan i šarenolik. Dobro, postoje ljudi, ne može sve da bude savršeno. Još jedna divna stvar koja postoji na Zemlji, a koje nema na mnogim mestima u Vasioni, je zvuk. Zvučni talasi putuju kroz atmosferu. A tamo gde nema atmosfere, zvuk ne može da se prostire. I vlada večna tišina. Upravo zato astronauti u svemiru, da bi mogli da komuniciraju,
koriste radiotalase koji mogu da putuju bez atmosfere. Za sada, osim Zemlje, još nismo bili na mestu u Vasioni na kojem nekome na uvo možete da kažete, na primjer, volim te, a da vas taj neko zaista i čuje. Nažalost, ljudi se ne ponašaju prema svom jedinom domu kao dobri domaćini. Nebo nad Beogradom jeste lepo, ali nije baš sjajno za astronomske istraživanja. Prvo zbog smoga, ali i zbog takozvanog svetlosnog zagađenja. To je činjenica da svetla grada ometaju jasan pogled u svemir. Nakon višegodišnjeg istraživanja utvrđeno je da je najbolje mesto za posmatranje svemira u Srbiji planina Vidojevica. Na ovoj planini blizu Prokuplja nalazi se najveća observatorija na Balkanu. Imao sam sreću da dođem upravo kada je izgrađen nov paviljon i postavljen veći teleskop. Zgrada pomalo liči na svetionik, ali sa jednom velikom razlikom. Svetionik emituje svetlost, a ovde se teleskopom svetlost hvata. Dočekao me je astronom koji više izgleda kao rok zvezda nego naučnik. Planina Vidojevica je izabrana kao posmatračko mesto Astronomske observatorije u Beogradu kao najtamnije mesto u Srbiji koje ima najmanje svetlosnog zagađenja. To znači da imamo najmanje smetnji od svetlosti civilizacije, to jest gradova, sela i ostalih izvora svetala. Ispred nas je moćni teleskop koji izgleda kao kućni aparat nekog džina. Petar kucka po tastaturi i teleskop se polako budi. Kada se vrata kupole rašire, otvara se i prozor ka neverovatnom svetu. Kakvo neobično radno mesto. Većina ljudi na svom poslu priča telefonom i šalje mailove putem kojih odlaze do drugih gradova, država ili kontinenata. A na radnom mestu astronoma odlazi se mnogo dalje, do drugih galaksija. Svetlost dolazi sa neba i pada na ovo ogledalo veliko koje se zove primarno ogledalo. Potom se odbija od tog primarnog ogledala, pošto je ono parabolično, ono skuplja snop svetlosti i taj snop svetlosti dolazi do ovog ovde ogledala koje se zove sekundarno ogledalo. Ono dalje nastavlja da skuplja snop svetlosti i ulazi kroz ovaj ovde tubus do tercijarnog ogledala koje skreće snop svetlosti za 45 stepeni i on na kraju dolazi kroz ovaj port ovde, ulazi u ovu kameru, u detektor. Tokom noći, astronomi usmeravaju teleskop ka željenim objektima i prikupljaju brojne informacije. Neke od prvih fotografija ovim teleskopom otkrivaju fascinantne pojave. M51 Virpul galaksiju, spiralnu galaksiju Crno oko i planetarnu maglinu M57. Da bi se dobile ovakve fotografije, nije dovoljno pritisnuti dugme kao kod fotoaparata. Za razliku od fotografije kakvu ljudi inače poznaju kad se slikamo, kad pravimo selfie, selfie se napravi u roku od delića sekunde. Naše fotografije zahtevaju puno sekundi, nekad puno minuta, pa čak i sati da bi bile napravljene. U šetnji po okolini pridružio mi se Došavko i dobrovoljni čuvar observatorije. Ne radi za platu, što se i vidi po duguljastom telu i rebrima koje vire. A šta ti misliš, postoje vanzemaljci, a? Možda si ti vanzemaljac, ali nećeš da kažeš. Lažno se predstavljaš da si pas. Astronomi mu daju hranu kada ga vide, ali vitka linija nikako da se popuni. U istraživanju pojava u našem sunčevom sistemu mnoge životinje su dale veliki doprinos. Najpoznatija je bila pas Lajka, koja je bila deo svemirskog programa Sovjetskog saveza. Je bi ti letelo u svemir, a? Pored milijardi zvezda u kosmosu, možemo reći da je svemir prilično osvetljeno mesto. Ipak, tama u kosmosu mnogo je veća. Strah od mraka je u ljudskoj prirodi, pa je čovek stalno izmišljao nove načine da pobedi tamu. Prvo smo otkrili kako da upalimo vatru, zatim sveće, pa sijalice i tako danas čitavi gradovi sijaju, što može da se vidi čak iz orbite. Ipak, postoje mesta u svemiru koja teško mogu da se osvetle. Crna rupa je telo koje
na takvu masu da masa sprečava da posle nekog horizonta događaja i foton, to jest bilo koja informacija, dođe do posmatrača. Crna rupa je naziv za objekat čije je gravitaciono polje toliko jako da nijedan oblik materije ili radijacije ne može da se otisne od nje, uključujući svetlost. Kao neki gurman koji nikada ne može da se najede, privlači i jede sve što se nađe u njenoj blizini. Na sreću, nama najbliža crna rupa je udaljena 1600 svetlosnih godina. Kao što nas interesuje kako je sve ovo nastalo, prirodno je da nas zanima da li će se i kako sve ovo i završiti. Da li će svemir zauvek da nastavi da se širi ili će se širenje usporavati, pa će jednog dana gravitacija svu materiju ponovo vratiti u jednu tačku. Ono što mi danas znamo jeste da će svemir u svakom slučaju nastaviti da se širi neograničeno, to jest neće prestati kao što se nekada verovalo u 70. godinama, recimo i 80. da ne može da se desi, a prestane da se širi i počne da kolapsira nazad ka vremenski obrnutom velikom prasku. A šta će u budućnosti biti sa našom planetom i ljudima? Dakle, već sada je ljudsko postojanje umnogome predstavlja jedan od glavnih determinišućih faktora koji određuju kako će se ponašati brojni zemaljski sistemi, atmosfera, litosfera i tako dalje. Taj proces, ukoliko se ljudi ne unište međusobno, taj proces će sigurno se intenzivirati u budućnosti. Čak i kada bi se ljudi sami uništili, ima sasvim dovoljno vremena u budućnosti Zemlje da se pojave i da evoluiraju nove inteligentne vrste. Zemlja će ostati nastanjiva još najmanje oko milijardu godina u budućnosti, zato što je taj period vremena u kome rast sjaja sunca na glavnom nizu neće biti previše veliki. Negde kad taj period se završi, će sunce postati dovoljno sjajno da izazove prirodni lavinski efekat staklene bašte zasnovan na vodi, takozvani vlažni efekat staklene bašte, koji će dovesti do isparavanja okeana i celokupne površinske vode, čime će površina planete postati svakako nenastanjiva. Kad nestane sunca, nestaće života, a do tada može i neki veliki rat ili zalutala kometa da izbrišu život sa Zemlje. Sve ovo o čemu smo pričali možda je tačno, a možda je istina potpuno drugačija. Ko zna, možda je ovo što živimo, ovo što mislimo da je stvarnost, samo jedna neverovatna ideja ili nečiji san. Istina je da ni najveći naučni umovi, ni pisci naučne fantastike ne mogu da objasne niti zamisle kakve sve pojave postoje u svemiru, niti da predvide kakve će neverovatne fenomene naši potomci posmatrati. Jedno je sigurno, tek smo na početku istraživanja najvećih tajni svemira.